Muri uru rubanza ubushinjacyaha bwasobanuye ko uwitwa Ingabire Neri Bahimba Mignone yatanze ikirego arega Maître Munyakaragwe Aline usanzwe ari umuhesha w'inkiko w'umwuga amushinja kumufata mu buryo bumutesha agaciro no kumukorera ivangura akamwita igikuri, ijambo rifitanye isano n'imiterere y'ubumuga bwe. Ni inyito mu rukiko byasobanuwe ko yagaragajwe bwa mbere ubwo uyu munyamategeko yari mu nzira zo kurangiza urubanza. Umuryango wa Ingabire wasabwaga gushyira mu bikorwa ku cyemezo kijyanye n'izungura ry'abawugize indi nshuro. Uyu uregwa ngo ayivugira mu ruhame ku rukiko ubwo haburanwaga ikirego cyatanzwe kuri cyamunara yari yarakoresheje yashinjwaga ko itubahirije amategeko. Ingabire Neri agasobanura uburyo iyo nyito yarega yayikoresheje. Mu muryango nyine hari habaye imanza, aje yinjiye ngewe yaransize ku muhanda, aje yinjiye ajya mu gipangu aravuga ngo ahamagara ushinzwe umutekano aravuga ngo wambarije icyo Marie Claire apfana na uteti wabo ko ndi kwa cya Gikuri cy'igikiri. Ubwa mbere ndabirekeraho ndabireka mbigira ibintu bitoya. Ubwa kabiri abivuga mu ruhame ngewe mperekeje abantu b'iwacu bagiye kuburana. Uregwa gitangira kwiregura umucamanza yamubajije niba iryo jambo yaba yarigeze arivuga. Maître Munyakaragwe Aline ari nawe uregwa yahakanya arirenga ati Madame Presidente iryo jambo ntaryo navuze. Urega avuga ko inyito uyu munyamategeko yakoresheje ihuzwa n'imiterere y'umubiri we itagikoreshwa, ngo yamwangije mu buryo butari bumwe, aho ngo yanakoze ku gice cy'amarangamutima bimutera ihungabana animuka aho yari atuye. Yanyangije ibintu byinshi, yambujije, narahohotewe, numva ndababaye mu mutima wanjye, mva no mu rugo ndimuka nkiba mu rugo kubera ihohoterwa. Abantu bose basigaye bandeba bakanyita dore cya Gikuri cyareze wa mugore, kubera agenda nteza abantu, dore cya Gikuri cyareze wa mugore. Byaranyangije cyane, n'ubu ngubu ntabwo meze neza aho ndi hose. Ngewe ndasaba ubutabera. Cyambere ngewe icyo nsaba nuko abanyamuryango banjye batakwiriye guhohoterwa bitwa ayo mazina. Ubushinjacyaha burasaba urukiko kwakira ikirego cyabwo rukagiha ishingiro ndetse rugahanisha Maître Munyakaragwe Aline igihano cy'igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 200. Ni mu gihe uregwa wavuga ko iyo nta cyaha cyakozwe nta n'igihano kibaho, agasaba ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha kitahabwa ishingiro. Uruhande ruregera indishyi rurasaba izingana na miliyoni 10 hiyongereyeho miliyoni 1 yikurikirana rubanza. Uregwa wati indishyi nta shingiro zifite. Icyemezo cy'urukiko kizasomwa tariki 11 z'ukwa gatandatu 2026 isaa 9 z'amanywa. Dore Nshimiyimana TV1.